Da li su proizvodi osiguranja na koje ste do sada nailazili ponekad previše komplikovani? Čini vam se da je gotovo nemoguće saznati koja polisa osiguranja pruža najveću sigurnost za novac koji ulažete? Šta ako biste na jednom mestu mogli da uporedite cene i uslove više osiguravajućih kuća, kao i da uvek imate na raspolaganju pomoć stručnjaka iz osiguranja za savete i dodatna pitanja? Osiguranik.com vam potpuno besplatno pruža upravo to i čini odluku o izboru vaše polise osiguranja jednostavnom i 100% transparentnom. U zavisnosti od vrste osiguranja, do najbolje ponude možete doći na dva načina. Možete popuniti upitnik ili kupiti polisu online. Kada popunite online upitnik, štedimo vaše vreme tako što pravimo uporedni pregled ponuda sa tržišta u odnosu na vaše potrebe i želje, a sve to dobijate na vaš e-mail u kratkom roku. Pored najpovoljnijih cena, dobijate i savete na šta bi trebalo da obratite pažnju prilikom izbora polise, jer mi čitamo sitna slova umesto vas. Kada polisu online, to činite u samo par klikova i dobijate je na vaš e-mail u roku od samo nekoliko sekundi nakon plaćanja karticom. Ukoliko vam zatreba pomoć, tim naših stručnjaka za osiguranje vam je dostupan putem e-maila, telefona ili Vibera. Uporedite ponude i odaberite osiguranje po vašoj meri. Osiguranik.com